Sumaya, tu داری اینجا چی کار میکنی؟ من برنده شیرینک. آخه منم کو. اگر تو برنده باشی چرا اینقدر دیر اومدی؟ نمیفهمی، من در مکتب بودم. فهمیدم. اگر که تو مکتب خون باشی دفتر درست بخون. من باشم برندگی میکنم. نه تو شده نمیتونی، تو آخه لباس نداری. لباس میگویی؟ فهمیدم. نه انا لباس هم یافت شد. چی بحرام میکنی باز؟ آخر تو هیچ چیز پخته نمیتونی. من باشم میتونم. من یاد میگیرم. آخه نامی تو اصل نیست کو. نامی من اصل است و این برنامه باشد شیرینک. نامی من هم اصل و این برنامه از من نشود. این باشد شکلاتی من. نه این از آن من است. نه این از آن من است. از آن من است. سلام، در اینجا چی گپ است؟ اپا نیلوفر، سمیه آمد میخواد که برنده برنامه ما شود و هیچ چیز پخته نمیتواند. من گفتم تو لباس نداری. اون چنین لباس نداشت. لباس نداری گفت که من دارم. بعد لباسش رو پوشید میگود شکلاتی من است. من چیکار کنم اکنون؟ اصل جان تو زیغ نشو. سمیه باشد شوخی کرده است. همینطور نیست سمیه؟ بله. اصل جان این سمیه مهمانی برنامه ما است. بچه ها شما دعوا نکنید. بینید من با شما یک عکس زیبا آوردم. چقدر زیبا. واو. این خودتان صورت گرفته ده؟ بعضی صورت هایی هستند که آنها را چوب میکنیم. در وافل چوب میکنیم و آنها را خورده میشود. هر گونه عکس ها می توانیم اصل عکسی تو را میگیریم. انا همین گونه در بالای تورت میگذاریم و تو را نیز میبرند میخورند. نه مرا خوردن ممکن نیست مگر من با شما تورتم. نه ما تو را نمیخوریم اصل، فقط عکسی تو را میخوریم. این طور باشد همه صورتهایی که در خانه همون هست من رفته خورم. نه اصل اون صورت هایی که در خانه داری، عکس هایی که در خانه است آنها را خوردن ممکن نیست. این مخصوص عکس است که این را خورده میشود. خود شما این رو گرفته که میخورد کو؟ البته که میخوریم. این با وافلی است. این دیگر نمودی عکس است. یعنی شما گفتن میخورد که این عکس از تورت است؟ من گفتن میخواهم که این عکس برای تورت است. این را در بالای تورت میگذاریم و این را خوردن ممکن است. این هیچ ضرری ندارد. آنقدر نفهمیدم ولی در دوام برنامه میفهمم. البته در دوام برنامه یک جای تورت را مونده میکنیم و میفهمی که چگونه این را خوردن ممکن است یا نه. اپای نیلوفر، ما یک چیز رو فراموش کردیم. باز چی را فراموش کردیم؟ با تماشاگینان سلام کردن را. راست میگویی اصل. برای چی اصل ما هر برنامه با تماشاگینان سلام کردن را فراموش میکنیم؟ از بس که شما بسیار با هم دیگر درگیر شده با سمیه ما فراموش کردیم که ما در نزد تماشاگینان هستیم. برای هر دفعه برای چی فراموش میکنیم؟ برای کی؟ مون بسیار گپ میزنه. سلام تماشاگینان عزیز. سلام تماشاگینان عزیز. سلام. این برنامه شیرینک است و من اصلک با همراه اپا نیلوفر با همراه سمیه و شما پختن شیرینی ها رو یاد میدهیم. بله تماشاگینان عزیز، ما در هر یک برنامه کوشش میکنیم که به شما هر یک نوع شیرینی رو پختنش رو نشان دهیم. از بس که ما در عرفه جشن سال نو میلادی قرار داریم، من میخواهم که به شما یک نمود شیرینی رو آماده کنیم. شیرینی ایدانه رو آماده کرده به شما پیشکش کنیم. اکنون بچه ها من به شما یک سوال دارم. این سالی که می آید سال میلادی کدام سال است؟ من میگویم. سال چیست؟ من. دوه؟ سالی پلنگ. البته. پلنگ چوبو است چنگو. البته. من فهمیدم شما این عکس رو برای چی چوب کردید. فهمیدی اصل این عکسی که من با شما آوردم برای چی بود است؟ برای سال نو میلادی. البته برای سال نو میلادی انا همین گونه کلچقند رو با عکسی پلنگ ما با بینندگان پیشکش میکنیم. با دقت باشید. بله تماشاگینان عزیز، اگر که میخواهید در سرخانه ایدانه‌تان زیبا باشد پس برنامه ما رو تماشا کنید. بله ما باشیم کار رو آغاز میکنیم. شروع میکنیم. بله.
асал ҳар дафъа мо фаромӯш мекунем. Мо сараввал аз дастпӯшак истифода мекунем. Мо бояд дастпӯшакҳои худро бо дастамон пӯшем. ҳатман бояд дастпӯшак дар дастони мо бошад. бале тамошобини азиз, апа Нилуфар дуруст мегӯянд. мо ҳамакаса тайёр мекунем. албатта ки дар якҷоягӣ бо ҳамдигар тайёр мекунем. Сумайя ҳам ба мо ёрдам мерасонад. албатта ки Сумайя меҳмони барномаи мо аст. албатта ки ёрдам мерасонад. магар меҳмонон кор мекунанд? албатта меҳмон ки омад ёрдам мекунад. ҳамин тавр нест Сумайя? бале. ана апа Нилуфар, шумо ба ман кӯмак кардед, ман бошам ба шумо кӯмак мекунам. ана дастпӯшакҳоро пӯшидем ва корро оғоз мекунем. оғоз мекунем. Сараввал аз чӣ сар мекунем? аз тухм. Не, сараввал мо кулчақанде ки пешакӣ омода кардем, яъне бисквит, онро мебарорем ва ба се қисм мебурем. тамошобинони азиз, дар барномаҳои гузашта мо тарзи тайёр намудани кулчақанд яъне бисквитро ба шумо пешкаш карда будем. аз ин рӯ мо дар ин барнома хостем ки вақтро бисёр нагирем ва пешакӣ мо ин кулчақандро тайёр кардем. ҳозир бошад мо тарзи ороиш кардани кулчақандро ба шумо яъне тортро ба шумо нишон медиҳем. зебо мешуда бошад? албатта ки зебо мешавад. сараввал мо коғазро аз бисквит ҷудо мекунем. ана ана сумайя, дидӣ мо чӣ хел тайёр мекунем? бале. ту ҳам ёд гир. бале. мисли мо. дадададам. ана корча ҳам омад. пинҳон мешавем. Сумайя пинҳон шав. не, пинҳон шудан дар кор нест. фақат ба кор даст нарасонед, тамом. фаҳмо. сараввал мо қисмҳои зиёдатии бисквитро ана ҳамин хел мегирем, чунки бояд рост бошад. ин қисмашро Сумайя ту гир, ин қисмаш ман. гир. ана акнун кремамонро аз яхдон мебарорем. ана креми дӯстдоштаи ман. ана омад. Сумайя, медони ин крем чӣ хел бомаза аст? ана акнун каме қисми кремамонро гирифта, ба меҳмон медиҳем. не, албатта ки ба меҳмон намедиҳем. каме барои дохили тортамон аз мураббои малина истифода мекунем. ман фаҳмидам барои чӣ ин хел мегӯянд. инаш аз инаш бомаза, инаш аз инаш. тамошобинони азиз, ҳозир ки фасли зимистон аст, ҳатман мурабборо бисёртар истеъмол кунед. албатта ки тамошобинони азиз, азбаски фасли зимистон аст, шумо метавонед аз мураббои малина бисёртар истифода баред, чунки бемор намешавед. вале дар ёдам ҳаст, як бор ман хунукар шуда будам, мурабборо хӯрда будам, соз шуда будам. соз шуда будӣ? аз ҳамин сабаб бояд дар фасли зимистон аз ин гуна мураббои малина ё он ки қулфина бисёртарак истифода барем. ана хӯрда истодам ку? албатта ки асал хӯрда истодаӣ, аммо як бор ба меҳмони барнома намедиҳӣ ки маззаашро бичашад. акнун қавати дуюмашро аз крем мемолем. ана ҳамин гуна. кремамон камтар нест магар? не, албатта ки кремамон кам нест. агар бисёри бад илова кунем асал, кулчақанди мо зурхӯр мешавад. фаҳмидам. агар кремро ки кам истифода кардем, метавонем аз мураббо қаваташба илова мекунем. ана ҳамин гуна аз мураббо боз ба қаваташ илова мекунем. чӣ хел мо ба дохили крем андохта будем ку? албатта ки вай дар дохили крем дигар мазза медиҳад, вале дар қаваташ мекунӣ боз ҳам болаззаттар мешавад. апа Нилуфар,
من فهمیدم این شما مربا را بسیارتر میاندازید که خورم من سوز شوم کسل نشوم. албатта ки حالا باشه چیکار میکنه؟ ҳоло бошад ба қисми ороиши гулчақан мем. шумо бошед дар ороиш барои ман кӯмак мекунед. من تیارم. албатта ки ту тайёр ҳастӣ. ту ҳама ва чахон ҳастӣ асал. ва сумайя низ кӯшиш мекунад ки барномаро нағз тамошо кунад ва ёд гирад. ҳамин тавр не? بله. барои торти мо бо рост буданаш мо бояд дуруст қапидани ана ҳамин гуна белчаҳоро ёд гирем. چقدر درست میقپن؟ ана ҳамин тарз бояд мо белчаҳоро қапем. ана ҳамин тарз ки қапидем мо дуруст меқапем. اپا نیلوفر شما اینقدر تیز میکنید؟ منو بینید؟ تماشا بینانی عزیز. همین تیز نیست؟ مگر не ман тез накарда истодам аз сабабе ки тамошобинони мо бо диққат тамошо карда ёд гиранд. ана акнун шумо барои ороиш барои ман кӯмак мерасонед. сараввал мо қисмҳои креме ки ба поёни гулчақандамон ҳаст мегирем. ан акнун қисми асосияш аст. сумайя асал бояд бо диққат тамошо кунед ки чӣ гуна мо суратро бар болои торт мегузорем. صورت میگذاریم. албатта мо аз жилеҳое ки махсус аст истифода мебарем. ин жилеро мо дар болои торт ба ана ҳамин гуна жиле суратро мечаспонем. ин махсус барои сурат аст. عجیب. ин ранги обӣ аст. асал аҳамият додӣ сумайя? بله. من فهمیدم. شما این رو در تورت میکنید، رستش میکنید، بعد صورت رو میمونید. албатта ки баъд суратро мемонем. انا سمیه دیدی من فهمیدم. сараввал мо суратро чап пана мегузорем. тагашро аз ҳамин гуна жилеҳои прозрачнӣ мегӯянд, ранги обӣ. агар мо ба болояш монем асал, агар мо ба болояш монем, ҳозир мебинӣ чӣ гуна ранги об мебинӣ ки дар болои сурат ранги об метобад. тамошобинони азиз бо диққат тамошо кунед, чунки ин қисмати асосии барномаи мо аст. ана ҳамин гуна ана ҳамин гуна сумайя асал чӣ гуна шуд? خوش روی. اکنون چیکار میکنید؟ акнун қисми ороишаш сумайя ва асал барои ман кӯмак мекунанд. аз сабабе ки дар паланг ранги сабз, ранги қаҳвагӣ ва боз ранги ана ҳамин гуна ранги норинҷӣ дида мешавад, мо аз ҳамин се ранг истифода мебарем. از رنگای دیگر استفاده بریم چی؟ мешавад аз рангҳои дигарам истифода баред. ба завқи дилатон чӣ гунае ки таби дилатон мекашад ҳамон гуна метавонед истифода баред. نشود منم مونم؟ албатта ки мешавад. من گل میمونم. кадом рангро нағз мебинӣ асал? من سبز. сабзро набошад асалро ба асал нишон медиҳанд. сараввал асал ранги сабзро ана ҳамин гуна مالش من تیارم. ҳозир ман як тарафашро ба ту нишон медиҳам. ин тавр намеқапем асал. ана ин гуна бо он дастат аз поён انا не ин дастро бар боло. сараввал ин даст аз боло, ин даст аз поён. من فهمیدم.
мо бояд каме зиёдтар ҷой партоем асал барои ранги қаҳвагӣ. ана акнун ман худам мекунам. майлаш, 1 дақиқа ман боз я бори дига барояд нишон бидиҳам. Каме зиёдтар то ин ки ба поён резаду то охир нарезад. ана ҳамин гуна. Камтар ба қувваттар зер кун асал. Нигоҳ кун дар куҷо зер мекунӣ асал. кифоя. ана инҷоашро накардем. кифоя аст. ба Сумайя низ нишон медиҳем. Сумайя дида истодаӣ? бале. ана акнун худат бошад зер мекунӣ. иро ин гуна мехапӣ. мо дар ранги қаҳваӣ каме об илова мекунем. инқадар бомаза. апа нилуфар тамошобинон ин гуна ҷилоро аз куҷо дастрас кунанд? дар мағозаҳо ҳастанд. ҳар гуна мағозаҳодо метавонанд ин гуна жилеҳоро дастрас кунанд. ин гуна жилеҳои мо бояд на гарм на хунук бошанд. агар гарми бад бошанд болояшон камтар ба мисли шир қаймоқ мегирад ва истифода бурдани онҳо камтар қийтар мешавад. аз ҳамин сабаб бояд на хунуки бад на гарми бад бошанд. мо дар ин ҷо гул намемонем? албатта ки гул мемонем. ана акнун мегузарем ба қисми гулмонӣ. тамом аз дигар рангҳо истифода намебарем? мо дигар аз дигар Ман ҳам рангҳо мехоҳам. истифода намебарем. ман ҳам мехоҳам. фақат ана ҳамин гуна монданашро ман ҳам. дар болояшон дигар гуна рангҳоро фақат дар ҷойҳое ки сурати паланг нест мо метавонем ана ҳамин гуна майда ман ҳам майда мехоҳам. крем монем. албатта ки мехоҳӣ асал ту метавонӣ аз ранги сабз дар баъзе анҳо ана ҳамин гуна дар ҳамаяш не Манам. метавонӣ ана ҳамин гуна нуқтача гузорӣ. манам. не дар инаш не. якта мепартоем. бояд ана ҳамин гуна нашавад асал. кифоя аст. ана акнун аз ранги норинҷӣ. ман аз ранги норинҷиро ман интихоб кардам. асал ранги дӯстдоштааш сабз будааст. Сумайя бошад қаҳвагӣ ва аз они ман норинҷӣ. тамошобинони азиз, ана ҳамин гуна торти идонаро мо бо ҳамроҳии асал ва Сумайя барои шумо пешниҳод мекунем. фикр мекунам ки ин дастархони идонаи шуморо хело ҳам зебо мекунад. апа нилуфар мешавад ки ба ҷои ранги сафед ягон ранги дигар монанд? албатта ки мешавад. ҳам дар бисквиташ мешавад асалҷон. метавонанд ҷои бисквити сафеда бисквити шоколадин истифода баранд. ва кремаш бошад метавонанд ҷои креми сафеда метавонанд ранги ширчоӣ ба мисли паланг ҳаст норинҷӣ. фақат ранги сиёҳро дар боло мо истифода бурда наметавонем, чунки акси мо безеб мешавад. вақте мо агар шоколадӣ кунем кремамонро акси мо наметобад. фаҳмо. тамошобинони азиз, шумо низ дар хотир гиред. апа нилуфар мешавад ки ба ҷои акси паланг акси ягон дигар монад? албатта ки ҷои акси палангда метавонад ҳар як кас ки дӯст медорад акси худашро бигзорад ё акси хоҳарашро ё бародарашро метавонад бигзорад. ту метавонӣ асал масалан як торт мехоҳӣ ба Сумайя тӯҳфа барӣ, акси ӯро мегирӣ пинҳонӣ. агар сюрприз кунӣ метавонӣ акси онро дар болои торт мегузорӣ ва мебарӣ ба Сумайя. ва фикрам ки Сумайя низ хеле хурсанд мешавад аз ин гуна. пас ин торти ки мо пухтем ба ягон кас ҳадия карда намешавад? мешавад албатта, чаро ки намешавад. азбаски соли нави мелодии соли паланг аст метавонем ба ҳар кас тӯҳфа кунем ин шириниро.
апа Нилуфар, ман фаҳмидам. Ин ширинро ба паланг тӯҳфа мекунед. мешавад. Тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шумо мебинед, мо дар як муддати кӯтоҳ як торти идонаро ба шумо пешкаш кардем. Шумо низ метавонед дар шароити хона ин гуна шириниҳо, ин гуна тортҳоро омода карда аз маззааш лаззат бубаред. Истед, торти мо чӣ гуна бошад? торти мо низ фикр мекунам хело низ болаззат аст. аз ҳамин сабаб мо чӣ кор мекунем? Ман фаҳмидам. Ин ба фикри ман ҳам болаззат аст. мечашем. Бале. барои маззаашро санҷидан мо палангамонро мебурем. Не, набуред палангро. палангро набурем? ана ҳамин гуна ширинии мо тайёр шуд. хабатҳояшро бинед чӣ хел зебо аст ва мураббоаш низ метобад. ҳамин гуна не? Бале. ҷои мураббои малинада метавонад дигар гуна мураббоҳое ки ба хости дили худатон бошад, зардолу бошад, себ бошад, истифода баред. ва бисквиташ низ ҳамин гуна метавонед ба ҷои бисквити сафед шоколадни истифода баред. Хуб, мечашем. мечашем. чӣ гуна аст Сумайя? ба ту писанд омад? Бале. ба ту чӣ асал? Бале, бози ман начашидам. начашидӣ? пас чиро хӯрдӣ? сураташро не? ту ба фикрам санҷидӣ ки ин суратро хӯрда мешавад ё не? ҳамин тавр не? мешудааст? бомоза. тамошобинони азиз, хело ҳам бомаза. шумо ҳам метавонед дар шароити хона ана ҳамин гуна шириниҳоро омода кунед. ва агар шумо ширинии дар хона пухтаатонро акс гирифта ба сомонаи мо равон кунед, мо ба шумо тӯҳфа медиҳем. тӯҳфаҳо ҳатман ширинӣ ҳастанд. албатта ки тӯҳфаҳои мо ҳамеша ширинӣ мебошад. то барномаи навбатӣ худатон ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. зеро мо ҳамаи шуморо дӯст медорем. хайр.